Nu kita aglawlaw ko kaslajak mapailan umadang pay ngem ti imam kip-kipinenat kunang mapailan amin kaput piksam mabalina kaput piksam itigigit ni patay ada kasadjay nakukwamin panagbaligi inaramid mo amin agapukan niya. Ada kasadjay nakukwamin panagbaligi inaramid mo amin agapukan niya. Awan nga rason nga at sanutay pay kundo na agurunay sa pulat tuloy tay mabalina kaput piksam itigigit ni patay ada kasadjay nakukwamin panagbaligi inaramid mo amin agapukan niya.